but kunjuk join lang ni da SP jong district public aim galong ka sngi ka ba ai relief yang ini ke sokar hadian ba ke state investigation team kalala ban crack ya ke nika case ke bede bat ke jing ja bat ke jing klat no jong nu wei Doris uba ketengu raja ragu ranceri balawan bat ke tengah jong u te ki kadai ke jing pengelaksana itu arsni bagi don ke confidence ke jing la jong ke state police de ke jing la ke jongki tolong ki bebun ki benta ke beningkong ban lap ya ka bet jong ni raja ya ubra ke family jong ki la kena ba feel namar lim simlam andai lalap ya met jong da ka jing rap lang jong ki nong song shnong ka jing don lang jong ki ni ki association jong ki mountaineers nang ta ki state disaster response force national disaster response force ka dorbas shnong Sora West Jaintia Hills Mountaineering Club ke district administration bat ki perlu nak media tiga jing la ke jengi ban krak ke case ke pen ya ke jing jebit ya ke professionalism jong ke state police ke baar ke la donru hakini kindiat nadu astang ke case ke media trial ke pemut ba ke khamtam i katuk ani ki channel jong ke national media ki walaupun but nam bat pendut keteng pejak buram yang menega jela ke jongi bat ban pensyet ru iki pat ba in le persya pat ketakti iki nong megalaya den rai da ne ka jingla ban krak jongi ya case ka attention menta kalong ka phai sakine bagade ka case jong ka contract killing lai la IY ban peniap biau niu brio but main accused hani kanika sonam kalalek daladi ban surrender ban IT no eladi Nanganj police station Gazipur district UP haka kandai tarik mentau benai June di kat kum ki interrogation ya borok kini ke belasah kem ka ni ka sonam kadang kapa mar directly kalong involved maka haka jing penyap yo new tengah jongka bat ba kadon ke constant contact ke contact barabor bat kini pala sha accused bro de ka nakalian jogo police department kalau jongka ni jing penbut nam batin bentuk obra ke jela ke jongi mila file limbat police department yaki FIR but kumjuru ingin move illegally nak beta baru kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban penjak buram bat ong ban kenok bat media kalong crime prone kani ka de kijingja kapa 4 juta keweru kesin bagi turus kinsha takti haka jela ka jongi bat haka tain seorang kaba ngitip baka tourism ka tega liangjan pada ketika tan kubang orang ketua kesini kalau kau berperkat ba di beriu jat ikat liang ba pesaya ki di hakaji ini bat ki steps kiba kin training ni syakmat kidan ki biang ki jingli ba balai itu ki sidur ki iklam aki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ki guide hendrai ka jing sekri jong ki kalong voluntary ki brio ki bapan ki guide ki yo ini ki arngut ki la kentat man shem ya ka service jong ki guide but nak tak daw ngimla ban penbor de kadan ru ka jing keli balai ngim penbiang ki CCTVs mentah jan barok ki homestay
ki don ye ki CCTV ki ini ki property pada jong sarkar Meghalaya kini kelak don lupa ye ki CCTV henrai ke than seorang borok koi kere ke ba he bayar ba but kan long ru ka invasion ya ke privacy jo ki brio ladangi bu CCTV aman la ka caka soka dan ki ba ong ba balai ngim penbian pulit ladagi polis na East Khasi Hills borok ki syong lut hasora batla stem lut tak kaki kan ungul uturas batang teriak balai cakup ketara cakap ladang ibu CCTV kat sebalik kita kapul kita boleh honeymoon kin re na kita mat na kin lek no te kini kita ki practical realities henry ya ka jingpen bah ya ka tourism sector ke industry nginang ele nginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement gini item bah Apa yang nak boleh jadi legal langsung di media house. Ya, aku sudah kita lagi di dalam kita media house. Ka way ka ba media house kedai ke Times of India de nang tu kita di YouTubers de ndai kini ki kalau organize media houses ye ki tu shwa ki bala kum ka Times of India ka bala ai da definition description ni Amelia's crime prone bakin hap pan cuba haka court of law ke kita ke crime ki ba laju ja hak tan seorang Ini kita yang sui belajar yang kita jalan. Kadang mau kita cerita ada beberapa orang tentang itu yang di ba. Kabar lingo kalau ba kinong lek nang wan kila nang bun cucu larapi lek entah seseorang pun lap bikin nang kambun cucu diminta ke sekali bakal mi di kubur tadi expect bak kanang footfall kanang jur cucu kanang ki Opol hadin kini kencing dia nitip kalau polis makin page negoro kejekan maki haban page kalau ada yang traffic pun cek kam ki haban dia kadang em ka jing perkat dari yang terus simpan dan menunggu jong security di ban page hati kejekan tu ba memdai tang bangi don gajing perkat mereng layak cakmat ru ban advertise nak benda bantum yang ini Doris Buddies dia haka first phase intung sanpomun dia bat ki babun nak ni kinong shwa haki area kebaga density jong gajing wan ki Doris khamjur kabumut kita pun ga Sora Shillong Dauki Omiam kita kispa ya